LPS Kuthnathawktute huang in aron thlentuktute. Authorized distributor for Panasonic, KT Enterprise, Ramplun North, RC Kuma VIP Traders. Bethel Electronics, multi-brand showroom. Quality Feeds Kuntharveng Company Pen, KC Challinue Building. LPS Kuthnathawktute huang clear to ta chibai ule. Tuna ka din na hi West Lungdarah atanga kilometer li nga bor vela la ka hilet zawa ka omme ka ni kanunga son pandal ay kai dal maya solaya son program ropui tak kan mang do na ni vain he poltak thade phat niriat ania he ni a hian Panhnah huan siam Intodelhna program an mang do na chu program a chuan agriculture minister zom tak pusila din sanga khwalian ni in helai ka hilet zawa hian an suailu do na ni anong kalme ka ro thleng trep to a Panhnah Intodelhna turian tan an lo lana sa em maya West Lungdarah in zanni vel khwa atang hian Panhnah huan siam hi so ko somthum som level anom dai to maya phai lama tangin Panhnah tukri tam tak hi aron lu roi renga chu chukat ei zo duak mai sia chumi phusho na tu chuan West Lungdarah hian Panhnah huan siamin lok takin an local pui to a chu Intodelhna konga ma an lak na chu a phur om em awang voi na hian min so mangin ke ni po an kal wang kan nia helai kai le zaw Panhnah boi pui tu te a hian pol te po kha an lo in din kan thria chung pol soi tu te po chu biang na kan na yanga heng lai Panhnah huan thatak tak hi engtin ngen lo en kol thlir ho tum tiang December ne ria chonu da chon pan hi le chan ve atan kai let zaw Panhnah Intodelhna program hi purang ko nga huana agriculture minister pusila rin sa hawan ni in West Lungdarah NGO sang te antel kim le a hun masalam fe atanga in buat sai da fel fight tak an kalpui ani ti chu achiang reng mai he hun man na hian kai let zaw Panhnah chengto society chairman pulal jar zawa chuan hun akai soya thosoi sang ngai thak ni in Intodelhna program lo chu chan ber kai let zaw te mamo em thank you sang pan hi chu minister in honna ani chi ngal bokani mani huan ami tangkai taka an man tur ani awangin lep lovin en ton tlak khopin an siam thalom nge ani Puro thua makania hei ka heta hian huan kan ti tran vea Panhnah hi a that zia hi ka ngai tua kung khat po hian chung kwa hi a chom thei hian emaya a tha hi kan ti khopatin kan minister le kan mele te po hei tun tuma hian man lak na sat zia hi ka ngai tua lomam ka ti khop maya ke niang mi thei tan chon e zon na tinga lo ni khop maya thil ra ta hi chu ra lo kum te om ve a ba se Panhnah chu chor lo kum hi om lawa a lo chor reng ma kum tin mai hen chora chu e zon na tinga lo ni tak ani puzo te i Panhnah kung hi au pato view lo mo u pate kan pian ma ka pian ma ka pa phunania kum som li ai no pato tu na hian o hei mau le lon te kan siama hemia hian mau le lon ba khi chu kan theiang angin dim akung dim tak hian kan lo mai ram noi ni boka ke in mas ka vu a he ta lo tu pa ka thian vu boka zo te chu i mas ka han phel mai te a ko ngai Spiderman to poi a to kha thing lon Panhnah lon kor deu ve a ti kan ni chong da Spiderman mel kha lan ti ra ngai ta ta ni hemi kung tang rung to hian i le nem to vi mo le nem thokhat tum khada hin lo chuak ve gila helaya hianin ni khata lo chuak ve gila keji za chuang alo thei hemia hian thing kung ti na ti hian ni lon tir vek maya i feng ne i lo ne miu lo wang a khi lai ti hin ka lo troll ka lo ka nga mai di mangai em a chan chu ti han ti tlia hlek hianin hi ni lo sat chuan a ema aduk mal maya khor tlak lo ni maya chumi ni wang chuan a khoi bik a khoi te hi an tlem sia a khoi bik te hi anin som thina man lo chang an lo nei bok nen i lo ne ngang lo jok ti na ni lo ne lo kezi a zathum samain tu na han kan tiral kezi za lo tai lo in hianin tlai a chuan a zo le ngal lockdown le eng mobile hemi country awang hian a hlom pui hian an ron du ta thina lo nem angai theilu tu kai hi min ti buai ani i huan thum hi zawen zau han tila Panhnah mun ta kai chu twin thum mun vel chau ma se pa tia thingkung tina Panhnah zam chuna tam thei khop mai kum khata khoi mia lo kung te po kha omamo ome o kitilai hian
ai tha lo wang hilai tu lai kho vela hau sakna thuruk katimaya Panhnah hi a tha ka tilu tuk Panhnah hi keima chuan kumli kumnga tling mai sia ke ni ang mira thei te tan chuanin indom kanna ol sam beran yang tun laya chu member somli tanga somnga kan ni Panhnah nei vek nga nei veke chuan Panhnah an han lo thla a han mal thla a uluk takin leya athiam bikin ti thlep mia lovin duklo turin an han mala chu an buka cheng tam takhi achuak reng ani mai voi khat lowa cheng sing khat sanga te an lo thei tat maya chu ni khat dana te an lo theya an mal theya chuan Panhnah muna le hian na thial ti hian atam em maya hi afunan a tha em maya tiang hian an zuwa ta ni a san pa in fai takin an huan hi an thlo lem lova an ti fai lem lova chu kang mai la ka te an ven du wang te po ani ve boka amaro chu kum khata hian voi khat te chu ana sa fai ve thuak thawani chuan tuna ka ken la hi phai phak an tiam me thai nang te pon ti ve boka ti hian an han hi ka tian an han zial nok ka hi aton na thale em maya chu ban phak mai han atam dun em maya hol sam le mai an kim hi anin to dal ni chu wang chuan kan din phak bakin a zaw angin a class arangin lai kai hlet zawa hian Panhnah uar tak main fing tak mai nan lo boi poi ani sum kung ani top maya rin phak bakin Panhnah hi an lo milen pui don ani lo hausak pui don ani Panhnah wanga concrete in satheite West Lungdarah hian an ku fur to maya chuwang chuan hetianga ngopui zuwa ni pa forma zon na cha kan lo ria hi an fing kan ti tak zet ti kha ka soita lok du ni Intodelhna program huliap hnuai hun man na hian Society Secretary Pulichat Chawnu la chuan kumin chung hian Panhnah quintal za som thum pasari vel kan thar mana chu po chu November thla thleng chia kan chin chia Mizoram hian kumtin Panhnah hi pai noi som paruk sing ni vel kan chalu thina chu cheng noi sang thum jani somli vel man lai ani West Lungdarah kai hlet zawa tang hian pai sing ni zanga som ni vel kumin hian kan thar veya chu rampumin kan momo atanga za pani po atling thum mang lawani chu wang chuan mason na tur kan langa le a Panhnah huan siam atang hian zon na kong ka po hi zaw takin ala in hongani atibok hey survey kan nei ni household survey kan nei ya chu kan khai khoma village survey ang ten kan nei ya Panhnah association ho kha ka wa kom ta ti chuan an ni khanin mumal tak khanin Panhnah kha lak lu hun khan lo nei thina lo nia ka ria chuan lo chuan min thil kha dik bok chuan tho tan ni lai ni le zir tom ni a hian Panhnah hi ron thleng thina ni chu da chuan Panhnah re ta kha atlom lai le ato lai oma tiang chuan average sak anga han chut khan approximating atlang pui han la khanin paya zani vel angani hemi zawa hi chuan le hemi zopan hemi kan copy lampang te pon yang chu ani hoi na an te dan ha pai ang ni lovin a ke jiang zo khan kan ti thung ta ni ke jin kan buk thla pa chumi nuwa na thialin kan fu na chu kan ti dan tlang pui ni a ti chuan pai nen khan khai khin kha angai ta chu kan pai ni hi a pai thum hi ke jin ni ani deuh tlang pui ni a chan chu pai hi ai nang lova vai hoi na pai an ron siam hi a 10 gram za sari te zariat te zakwa te sang khat kg khat don thling te poma dikhana pai khain an lo hlowang khan average sang bok khan lak le ngai ta chu kg ni kha pai thuma khan chuata chu tiang chon kan chu ta ni tiang chon kan kon zawa hian chi nga hi kan om thua na in survey tak hi chung ko som thung le pali hena kan la ta ti chuan kan survey hianin azawaya kumin chunga kan thar chua hi quintal za som thum le pasari ang veran ditani chu apa yang zong khan convert kha chuan pai sing ni le ti vel boring ka ria chu tiang vel chun dia kan thar chu ala tlem phom me kan mamo le kan ni tin mamo ngei to chuan kan thar hi chu la tlem khop maya amaro chu ke ma ni ro wa ke ma ni zawa tan chuan tuna kan thar hi chu lo na tho le lo nei pa nga ai chuan kan income hi chu sang fe ni nuai nga don thar te pon awang chu ama chu ti lai chuan cheng sing pola thar lo la ti chan chau bul chan chau te po kan survey thowang khan every janga kan la khan nuai kha le si nga vel bor mi som thum palia khan
an annual income ang ani meng chu November la thleng khan kan han survey na kha chuan ala an income khani the ta bu jing tai la chu ti za chu kan thar om lo mai chu ka ti han chut khan ri ru khan chan na hi pe em mai ni ti khan ram kan ram te zau tha ram kan nei zau hlom tla puya chuan hei Panhnah that zia hi kan she thar chho zela ayan ko la hau tak lova ol sama ti han thingkunga kan zam tir me ya lei kha chaw ringa azung khana kaya thingkung thinghong kha chaw ring boka chu chu chaw kha chin hi angin ai ani chu kan Panhnah hian chu tiang chon hei kan Panhnah hi in mo anga a ri sela tin phai pan hemi kan lak lu te ne na ke ma ni kan han in du ve deuh na chu phai pan te chu an lo tang kar khat vel ne kar khat vel nuwa a kho tu den he thleng thei ang vel ani ta ni ama ro chu ke ni chu voina lo tai la nak tu ka a kho tu den he thleng thei a tin chu ba ka a fai boka a khor tu tan khana lok em na o sam boka chu chu a kho tu ten he na tang comment kan don ani chu kan report ni sela chu ke ma ni kan in du ve deuh phai pan aya kan in da san ve deuh na ngai tiang ale chon thil pakhat che in sal so tur hi great in thenem ang size tal nge ni tur ni te te in sal te kha sum du wanga akara te je te pakham thai ni phai pan lo lo tak tak e tlak lo dek che choi dum te hang kha alon tel ve ka le tel ve ka ngai ni khang chung chang khan in je tir thainin ulukem kha khan dia kan ngai poi mo khop me ya kan zi nga hian alo tiru deuh tlema lo du tho deuh fa te chu an omma na kha chu kan va hriat pui kil kel lo na chungin atlang puin Panhnah hi khor tham lo hi chu hral lo ni se chu kan ti thina tin ba ka hei Panhnah hi a hri sel omna atlang na leilunga zirin le a hri sel lo a chung lampang lo dum deuh te de that te khatiang te kha lo om ve thina ni khang ho kha chu ana te po kha lai ma se khang kha chu tel lo ni se kan ti thina atlang puin kan Panhnah hi soi sel bo top chu di lawanga amaro chu a thatlang pui chon kan ria puro khoma Panhnah huana kan han ding ve le to ni thingdol kung tam tak mai han ti hian lon suaw vek maya he an ai bel ber kan ni top maya thama hian an ria chi ngat ani an no pai na tu te ne an ai thaber pol ani ka ring hian an ai thaber pol ni hian kai le ta hian ka kha chiang lo dewa ma sa ku wa hi chon an ei tam pol chu kan ni ka i buta na re to sang ni le som pali tang khan atrin anga chu trin som ni borvel chu ni anga ei ram tin mai hian kan phuna so lai ngo pui kol reng sap kumina kam halak tharna ni ma so son kam phun khat te uvek boka le hian tian azam ko la hemi le azam ko la hi tron kai ve ngai ni kan jam kai tir seng lo hi tian le hian adap chuak vek mai ni hei hang lai reng te to ni zau je le mi puro khom tu na hian tian kum tin kan zau je la ngo ka reng so hal lovin ka thol ta khame ka thol na khan kan phun mai i phun chok ne ama tu to ama tiak tian kan zuwa mai chuan voi khat lo he ke jeng za te nge kar khat chung en voi ni te kan an ron cha hian kar khat chung hian chon za kan lo te thuak thin ke ji khat chu cheng za thum ve le mi thum nga za thum som nga tun lockdown na phei kha chon aizol la ma chang khan mian ron cha na sa anin chan lo ani pu khom so tui kho tin nei thap maya ni nge ni tui kho so atang kai na Panhnah tu in pe don mi hei Panhnah tui pek na tan hian agri department hian mian siam sak ve hei kan lom le lomani in mal seng lo ta tu na hian mal seng lo ani deuh ber mai ngam mo chang hi chuan apun hun kha zun vel mo zun thla hian apun hun tlang pui he kan phun deuh trok mai achi tam pok amo anung ma viau ni mo anung du khop mai jun thla july august thla thleng hian apun thei heng lai kai let ho hi chu Panhnah na ngei deuh tlang pui hlomani chuan pu khom voin program a hian engai ni hey minister hian kan han ko lu ta i ngai tan hei sei be sung te le kan lom zia lan tirna
ni berin kasia kan loma minister zar ngoi nin kasia hei a local tur po kan phur tlanga kan tui tlanga ni kuwa po hi nei nual maya ti thar deuh nge kum za nge ne hei apuna kan phun sim mai chu sanga borvel phunin kain sia ma se thithen le zela an thang du ang reng khopa tham bul borvel mi ngat thai khu chu mu thei hian a thanga mani ti tur khopin chana la ve ni kuwara nen Panhnah nen Intodelhna via maya tuna po Panhnah cho Intodelhna kuwa heta chon ti nai ne na len na ni mai tiro ni deu ber mai Panhnah chu lo thiam lo kar a hla hle a lo thiam bik chu lo fa po anin dai lo reng ani ni khata za sari te an lo a chu wang chuan lo man lo awanga lo ngai mang lo kung te po hi a om kum tluan ti thei hial ani lo fanaran kha Panhnah lo atan chorngot thei an ni lowa a thiam bik lo chak bik le dim thiam bik kha an ngai tlat ani chu mai ba ka a chor chak nan le a kung that na na baldan te po a lo om ve le zel bok ani Panhnah kol dan hi thiam oma a chan chu hei then khat chon an han lowa a na tian an mal por a tia a chang han khia hian tia han khia hian a kum hi in siam ve zela na kha a kum le ron lai du zela tunang hun November thla tanga January thla ve thleng hian kan el tliak thina a kung changa hi hemi hi a kung ti khan kum thara April thla ve la tang na ron chor no thing na chor no kan ti atang hian na ron tang ron bor thale a khami kha lai bi ke me mani tin Panhnah hian mei khu hi hoem em maya ti hian bul loka hian tham kan le a tham chung ba ka chem hi ka phal lawa ana chan that tak ma in mei khu inan ur hian a kung in ho mai ba ka ana nuai hi aduma khor tlak lawin in pu mai thin ani watuna hian pui chal choi mo ya Panhnah huana kan han ding ve le to a mun ma dei thangang maya Panhnah po anei nual ani tham thatak mai nen a thai chi sang kuwa nen kuwa po nei ma saber po la nia triak po hei an ma hian kan munual mai pu choi moi Panhnah hi bultan na retan rei ve to a tir chuanin hei kapa huan khan ya amaro chu Panhnah ro hi chu tang ni kum kal ve mual to mai a chuani sal ve char to em sar chare hei hi kan ei berania hei kumin COVID-19 an ti March thla tang phei kha chuanin hei kan chuta quintal som pani le kg som ko le pasari nimina kan lo thleng kan ka sal ve to kg ai hisab velin ngai tiral thei zathum le somnga nia zun le zu mei tha vel phei kha chu za sari han kaya amar chu zathum somnga hi ni deu ber mai khoi khoi angi pek thina ai zol hi mun pui berania reek te ai long a tenen hian ani deu ber hei min ron cha renga an duang za thi kan pe thei lova tin ba ka lo hi har sa a hei helai kan muang hian leilo ni kan an siama asang sia hlau om ang reng box sia lo fan la ka an ti vak mai po hi kan lo fa roi te kha an che sulang ti kan hlau box sia so wangin muang chang hian ke ma ni chung kwa hian in kan lo thina tlema zoi zoya hatia lo pa thenga ya ipte po hian so vain Panhnah hi ti un le a ven chim khur chungai takani khatia dim lo taka han ti khan a thi mai theiam a thit nang a thimi alova a dim lo po hian ma ro chu vuaya a na hian in a lo moi lo pha ti mai chawani chor loi tura en kol dan deu teu mem ome hei tuna kan bulami hi tui ka pe ka wang hianin thalai po hianin a hring reng maya tui pek lo chon thalai hi chuanin a eng ve fur maya thalai tui pek chuanin kum tuanin kar tinin a lo tura omani tui chu eng ten nge bucket in khai en wa the mi en ting en pek ban pipe pin kan da ti hianin zantin hianin pipe hianin an khwa ti chuanin a danga kan han da zel boka kai la zawa hian tui lak tur in nei time nei tha ni maya tlang au vào lui le fu tui toi lui kan tia hei hi han soi deu kan du chu
nikum masa khanin horticulture tang khanin hemi tuilak tura hianin department khan nuai som thum min pe a amaro chu a khuana turan ron ena aron en tu te khanin kan huan kha a thalo mai nangni a ya tha tui mamon taman timaya tuya wanga thalo zo khe kan ne kan heng lai mi hi mo chu wangin khang te kha chu minan khuwa saksela tuna hian kan nga turania tuya ro wang hin heng te po hi a thi zel mai a thi bang hi ti hianin kan nei hi ni chau mai thina hei tuna hian le sarkar hian ma min lak saka agriculture lampang kan minister zaum takhian hei voin po hianin tengki min siam in som pani ngut mai min ron hon sak kan lom tak mi vani kan ma mo ber chu tuna hian kan sarkar chak tak hianin hei leilon kan siat mi molina kan siat thiam thei zong zon electric department in an nei ang hi min han pe ve chu ni sela aba kom lo yalo nan mo hei hianin kan har satna ber chu lo na hiani ber mai khata kum khata engzang e Panhnah tang chon in lei chu ave sim chu mang le sia thiam haram chung e atlingem atlinge chu ka seita kang khanin kum khata hian karin dan chong quintal som panga borvel hi kan lo karinga kan chung ko chu kan in chom zo khopin ka sia athian zara hei ka huan hi Panhnah mai lova ka sia da mix farm ka thimaya hei zong cha nen ko vale engam hi ka ti chu mai hei pomegranate tan ti ma thei bu fai ang te hi hei kan phun an thadu em mai veka podita se quintal tam tak ke thar thena alet lo thar te du sang na kan lan che le ka lo me kai le jaw Panhnah te hi no le pa pi le pu atanga in cham chho zel en kol zui zel an online phun chop Panhnah huan siam thanem tak an oma bultan mek an reng boka heng an Panhnah kung reng hi ru atui tlaring top aboi pui thin an ni in asan pa in tui en pengai lova chu wang chuan a fur thalin fai takin an huan te an sam lem lovani thalaya an sam fai du lo na chan kai le jaw society chairman pulal zawa chuan ti hian asoi Panhnah in kol dan hei then khat chona va zu nim ve min ti mai theya khuwa thal chhodona leivong dai tu ale kang mei laka min veng tu tan ka the ti hian fur lai chuan voi ni te kan han sama chumia chuanin khuwa fo wang chhawa ti hianin kan nim sama ti kha toi rala tu na ron chor hi zuari khuwa thal chung chuan zuari kan duwa nakina khuwa fur ru tui tlak de dona ru tui kan mei chu thei lo huna kan sam lenga ti hian tin Panhnah in kol hi hadam em maya tia sam wak ngai lo hian abula tia hruizam chho a hi kan zai chat ani maya Panhnah in kol hi a hadam in keini ang thokmo tan phei chuan in en kol nuam takani Kholian agriculture minister chuan amun karon thleng te hi kalom le maya he kan bul tan na ni se kadu le ani West Lungdarah kan soya pianga Panhnah kan rilruwa lo lang reng to tur hian tan la ula kadu takmek mewani miti tak le thokna sa chu sarkar po hian en sam don lo agriculture department director le officer le staff te ma po Kuthnathawktute farmhouse te tlo ro u an har sabna te ngai thak sak ula pui theidan kong kan dap turani nal taka officer ni tin kalhi kan na ani ber turani lo ti hi ka soiringun viau mai atibok agriculture department a hian Panhnah chu an crop ni haup lo ma se Kuthnathawktute Intodelhna tur ko nga hian ngai to na seng sa thin ni kan agriculture minister zom takhi chu wang chuan kam chu ka ngai thak ve lok kha cha kama ka pu in crop po ni lo ang takin nge voin Panhnah huan in mu dan te helai tlangi don thlena tui tengki kha zoza in pe te mo tam tak te pon la nei ka ringa iril ruat lak dan voin kan hun man te kha mun itlo na bo ruang ne ni du hoi zong zong mi han soi sak te le khongai ya hei kan crop ani lo han ti la ya kha adik tho mai ma ro chu karil ru ngai poi mo na ka nei chu hei West Lungdarah hi hemi focus kan anti fostering climate resilient upland farming system kan anti hemi UNO tanga ramu hum hal le kan ei zon na te po lo ne kan ei zon na te po hi hemi global warming kal zela
kan ram ngo chereu lu tuk ven na tur ne na kai kop focus area ni bang hianin helai an malak na po hi kong lelam zon agriculture minister kan ni na lam ai main cooperation minister kan ni nangin cooperative movement na man lo lak na kal zela hi nasale zola phui sui taka kalpui hi tuling ka ria a lelam zon Panhnah hi asap trong takin unnecessary essential commodity te po ti taila chumi om zia chu tul lo ma se commodity poimo tak sum kan chan theina poimo tak ni si ang te pon soi taila adik maya mar chu ei zon na ata ning mo zainan manga chu ta he huna kan kala lomom ka ti em na chu kan ram hi kan tu le pa te chen na tla kan hum hal na turata na kong pui mo tak an lo zo na hi ro pui ka ti a ti hian thing le ma o mang zung chal te ku zung te ti po zuwa vek du na an ne chan chu mun ma hi sam phai lu tuk te po halo tha lem lo ba chu chu nan Panhnah hi ati chor tama tin ati do tha a khat yang zong ei zon na ta nan man chona tura hian hemi fostering climate resilient upland farming system kan kalpui na turata hin appropriate le mai ati te ngai tu na ma ei tun tu ma po hian na ba noya NFCC kan anti project atangin ti khwa tuizem siam na kan pe a anen ton tlak hleng ka re ka kal to na chinanga chuan RCC thlapin an tui da po hi fit nga fitli le achan bevel bor khat pa ngan da po hian hlau thonom mi lovin an lo da thei tlat me chan chu RCC an lo ti wangani kha an ma ni hianin atha thei turang pera construction work po an lo ti na hi an man zel tura po hianin atlo do na an enton tlak leng ka relai kai hlet jaw Panhnah ching tu ho te hi ei tun din muna chuanin arampum huap mammo an phuru na hi za pakhat pani borvel ang chawani kan han chu chin dana chuan ama zu tu nangan kal chawi chuan hei an ti mu chho do na kan Panhnah mammo nang hian phuru ni chho ngat hlom chuan mundang mi te ne na kai kop kai ke point athlap bia po hian kro tel kan seng don mai tura kan ngaya chung ten chu chuan kan economy uplift na tur ta man ro poi mo tak unnecessary commodity ani rol hian ni thei tura kan ngaya chuan voinia kan an kal po hi lok thak leng ka re hei Panhnah nei da na po hi kan mua a thai eman taima hei hian environment protection lai po hi a huam tela he malak na hi ro pui khom mai chung khan isoi zoka cooperative movement in kalcho angai ti kha engtin nge farmer te helai khotang foi tu te engti zonga han herrem tur nge diang ni cooperative movement hi apoi mo na me ma chu an manina mimal angan ti theilo an tho khom atanga olsam takati thei si anga kha e cooperative movement ai chon kalpui dan ani atina concept ta po hin chu kan kalpui dan tur ta na cooperative movement ina tumani engkim mai tho khomin an tianga motor hire le motor trul anga po e an tam ne sim chuanin mimalina ti theilo kha khopuya hanjor phunga po hianin olsam takan ti thei do na tin hemi market chain kan anti vegetable le hemi fruit le commodity market chain sim hi sarkar angin kalpui chau kan tum do na hi kan pu ber kan siam ber po hian min ngai poimo puia angai poimo a movement tha achu hi kan du a chuan tun tu ma po hian kan anti chau ni chuan in ring to na khatianga khopuilam hanjor phunga po khanin olsam taka kan kal chau thina tourism sim don ni alo ba me tu na hian Panhnah thatak kan mua thalain tu en pe thei lo wa fu lai da tam em kong a chebele thung sia thalaya Panhnah ara theina tur chuan tui nei thatangai tui nei thatur chuan tengki nei angaya chona voi khatnan te hian song pani lai kan minister zom tak hian an pe a an lom hle Kuthnathawktute zong ai o in lom thu kan sei do ni kan lom lu to ke ke pole kalom khomayan ti tra alomom tak zetani LPS Kuthnathawktute huang in aron Intodelhna Authorized distributor for Panasonic, KT Enterprise, Ramplunot, RC Kumaviapi Toidors. Bethel Electronics, multi-brand showroom. Quality feeds Kuthnathawktute company pen, KC Chalin building.